Assalamu alaikum doctor. Me jamme sadal ke farata mehin Korea genda rihlag timmana fahar Dr. Shan Bari wada na to me argon men vidal fanto me kinatto me kan hinga dane non kobato patient ke faratun libe in feedback ke me kala event Korea dati adi amno rajitere me jamiyatu sada faratum tividawli hem ane arun Bari timmana fahar warbodu ufale libe Bari wa adi mikamon emme bodu ufale libe sababaki patient unna mikamon sababon libe faada fenunima misalaka doctor ka dekkon adi hasakon khasa doctor ka dekkumuge kanta me male gos kurun ei warak gina fara wara gina patient unna wara bodu kamaka ve fennani ei digu daturaka vefa adi malege tibun husekane ane farwa wagatu kola kanyanno farwa fesheirwes sunnane etan eta duwa have nimifa appointment libe rahimima migota patient tibe sarhaddan asa patient unna migota khidma dinun ei patient un libigenda wara bodu inghama jome wara bodu fale miga hama faha kollam beenumwe adi ekkantan ei salaka male wada hama nu dekkevigen ulwa befulum seba mikolon aruna badal february me kurin ane mi dima nuati biwar bar patient una a patient una stima adi hama egota war ginados wanden misaka operation kala check off nu farwa koffa nu feni war ginados ati patient os fene ei ane ei ekambali angalowima nuni anabbe befulum bali hala bodu kam male wadanu genneifa egotum huriha egotum warabar patient una dima fursat libe warabar patient a patient un taves mikal daturega fenigen deba ba fara wasilat netumun nuata khasa doctor ko ebe fulunge karya wadanu gannawa thiwe nufeni huri balita arunda ama misalaka mi arun midanna hosegana kashiga wahaka kashiga balita fenife huri kurin emihun gan ekalakamen hunna kannengi ehmima mi kala warabbar faadata ke mi mujtamaya mi salaf karatum bawa rihla saubon ebe libigende hama mi gotak kurige mi de daturuge sama mi faadata wani libifa den arun hama fa kolam beenwe hama daturaka fa dature arun mi fennani mi kamag intizam rangalwom annatana egotung mi daturu mi adi arun baarwi hama emme rangalang intizam korevigen die datur ane den arunda baver nuon kabgas arunge arunta patient balang in iruga wara bavaru event ta hingamun diaka 30 event kuriya gos nimifa mewani kamyab kama akiga eme mikala kamegga baveri bun e arunda libe wara bodu fale wara bodu hingama jome me ebet doctor ke message ehen NGO sanone mikala social masik kura farataka me salaf ke rihla ganone salaf ke mifad event ke bairwegen kurin nufenna manzarda ke phenomen den benuma message mikal kantat hagigatuka isnagagen kommeswaraka kollima mi ingeni hagigatuka migen libe faadata furtaman misalaka kamen adi khiyalen akamugaage sekam purihan faadata nengidan misalaka alwana kannege mitara misalaka mi dimawa patient unnaki mikal kame vedana kama mikal war bar patient unta ka dima vedana kame farwa sama alwana ka andaza anu korwe namas rangalo khiyale mi abadus mikal kanta kurun ijtimai hasuko ekamegge tajriba kar befulun malega husekani khidmat dinumuge badaluga rajitereng ha ziyarak kurwa den NGOs mikanta organize kurwen misalaka mifaro rihlage smati diving ko haka refrigeration ko haka gurwan kiwa dinuma adi kashumak kama kemiya mikala warbaro kantattami mikamoge tajriba ka befulun mi rajiterem mi wada nevima hagigatuga rayituna wara bodet faadata ke libigen daana hama ratke ekama evesalaga jehilum velawani kamenne organize koggen kame intizam koggen egen edeve faadan libidana hamagamos ekan kurma gan niyata ekama kuri hedaya kuri masakka hamagamos gelligen daana chenno inshallah